Олонқо хыгытылар сиригер жаңы лугугар 2 күннәк уһунардах түһен ыһык болар сирин уула сырытта бүгүн биллибитинен түһүлгә хабут ууну качайдан сорох сирдергер кумак кутан ыһыкка ытыллыктах күрәхтер бәгәһәңиттен сагаланан бүгүн вөрүләк быгамайгыга жаңылар олонқо хыган арайдылар. Бүгүнкү күн сүрүн кыһалгата түһүлгә дери суолу уубыхан быгыр сулус полехеттере жону мотордах тынан туарата сылжаллар хетенне баатагайттан быстала соох вертолет ылжыттары ыһыктыр сирге тахар. Олонқо хыган 11 часга Саха Республикатын Илдархана Егор Борисов харыйда. Улахан тоқпыз проблема өткен аттан бу хынтырбыттан батагайттан бер каскеге калар уолу тоқ ута тоҗен ол бутун хабан кабиста иннекадан билген бу рабочий группалар үлелән бүтлөттөрө көтүдөн ребет уаннаттан уга хаттар бут жоммутун хаятı бут спасательлерден лодка үтәнигеннән бараларын тартып бары пигалдиләр. Осая